Kei te hoki atu anoa hone harawira ki te whare pāremata hei māngai mo te tai tukerau, engari koia i tōna kotahi. Ko te pātai ia mena rānei he oranga kei tua i te awe māpara mo tana rōpū tōranga pū a mana. E whai ake nei ngā whakamārama a Roihana Nuri. Ko te takahi i te huarahi ki te whare pāremata, te moimoia mo enei kai tautoko o mana, engari auare ake. Tēnei pakanga he pakanga roa. He ara i te pakanga komutsu. Kei te whakai tēnei mātanga tōranga pū, koinei noiho te tīmatanga mo te rōpū o mana. Notice is on the Māori Party, but also notice on mana. We may give you our vote next time, but let's see how it goes over the next 3 years, and that's how it should be. I Muria Sykes mā te kotahimano e warurau pōti i roto i te reihi mo te tūru o te Waiariki. I mahu e hoki ia i te rārangi o mana mā te kore ira whā ōrau. Ko hiri te ao e naenei ki te reo hau o mana. Ana kei te hia au me āwhinau i tērā reo hei whai oranga mo te katoa. He toru tau kei mua i tōna aroaro me tērā o mana ki te hanga rautaki e uru atu ai ētahi atu hei tai tuarā mo te tumuaki o te rōpū. Kia kore atu kia Matiria, ke oku hoa Māori roto i te paremata, hako ko wai te rōpū, kia hangano i te tahi whakaronui, tērā kia hanga i te tamariki hei kaupapa tuatahi o mātou katoa. Ko rāua ko tōna kotahi mo te toru tau e tū mai nei. Engari, ka rere kē pēr tērā a te kōwhiringa pōti. Mana is very well positioned at the next election, potentially to take a full slate away, and I think that everyone all knows that. So, good start. Me mihi atu kia Matt, a tōna wā me nohau kia pātai atu kia hera te huarahi kia tai atu ki reira, kei reira hau. I tēnei wā, ko te whare paremata tana aronga matua. Roihana Nuri, Te Karere.